ja sam Luka i ovo je novi trik na kanalu Marijana Ivanović. U ovom triku ću uraditi olovku kroz nos, će da proći. Ovako. Evo. I u sljedećem triku ću pokazati kako se radi. Mislim, čak možda i sada. Evo. Vidite. Vidite. Evo, olovka je ušla. Evo, prvo. Idemo još jednom. Kako se radi ovaj trik? To je mnogo jednostavno. Evo, ovako. Samo uzmete ovako i gurate. Ako dok prekrivate ovako. Prekrivate. Ovako i onda dođete i idete. Tako, ovako i ovako. Hvala što ste pogledali klip.